Umugoroba mwiza kuri mwese mudukurikiye tubahaye ikaze ku mwanya makuru yiteganyagiye mwateguriwe n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. N'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Prote Dushimiyimana. Duhereye uyu munsi tariki ya 31 Werurwe, ikirere cy'u Rwanda cyaranzwe n'ibicu byari byiganje, n'ibicu byaje kwiyongera ndetse bitanga imvura yumvikanagamo inkuba ahenshi mu bice bigize igihugu. Naho muri iri joro imvura yumvikanamo inkuba biteganyijwe yuko iri buze gukomeza kugwa mu bice bimwe na bimwe by'igihugu, ariko cyane cyane ikaba iteganyijwe mu bice byiganje mu ntara y'Uburengerazuba. Naho ku munsi w'ejo tariki ya 1 Mata, duhereye ku muyaga, hateganyijwe umuyaga uringaniye ushyira kuba mwinshi. Umuvuduko w'uyu muyaga uzaba uri hagati ya metero 4 na metero 9 ku isegonda, ni mu gihe icyerekezo cyawo uzaba uva mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu werekeza mu bindi bice by'igihugu. Ku masaha y'igitondo ku munsi w'ejo, duhereye mu ntara y'Amajyepfo, hateganyijwe ibihe by'umucyo mu turere twose tugize iyi ntara. Igipimo cy'ubushyuhe cyateganyijwe kizaba kiri hagati ya °C 13 na 16. Mu ntara y'Uburengerazuba hateganyijwe ibicu byiganje bitazatanga imvura mu turere twose tugize iyi ntara mu masaha y'igitondo, n'igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C 10 na 17. °C 10 ziteganyijwe mu karere ka Nyabihu, ni nako biteganyijwe yuko kazakonja cyane ugereranyije n'ahandi hose mu gihugu ku munsi w'ejo. Ibi ngibi ni nako biteganyijwe mu ntara y'Amajyaruguru, n'igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C 12 na °C 15. Mu ntara y'Uburasirazuba naho ku masaha y'igitondo hateganyijwe ibihe by'umucyo mu turere twose tugize iyi ntara. Igipimo cy'ubushyuhe cyateganyijwe kizaba kiri hagati ya °C 15 na 16. Mu mujyi wa Kigali mu masaha y'igitondo naho hateganyijwe ibihe by'umucyo n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 17. Ku masaha y'igicamunsi imvura yumvikanamo inkuba iteganyijwe mu turere twose tugize intara y'Amajyepfo, n'igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizaba kiri hagati ya °C 25 na 27. Ibi ngibi nako biteganyijwe mu ntara y'Uburengerazuba, n'igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizaba kiri hagati ya °C 23 na 28. Mu ntara y'Amajyaruguru mu masaha y'igicamunsi hateganyijwe imvura izaba yumvikanamo inkuba. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru cyateganyijwe kizaba kiri hagati ya °C 22 na 26. Ibi ngibi ni nako biteganyijwe mu ntara y'Uburasirazuba. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru cyateganyijwe kizagera kuri °C 28. Mu mujyi wa Kigali naho ku masaha y'igicamunsi hateganyijwe imvura izaba yumvikanamo inkuba, n'igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizagera kuri °C 27. Mu minsi ine ikurikira umunsi w'ejo, duhereye ku itariki ya 2 ndetse n'itariki ya 3, hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba izagwa mu turere twose tw'igihugu. Tariki ya 4 imvura yumvikanamo inkuba iteganyijwe mu ntara y'Amajyepfo y'Uburengerazuba mu mujyi wa Kigali, mu turere twa Rulindo, Gakenke ndetse Ngoma, Kirehe na Bugesera tw'intara y'Uburengerazuba. Ahandi hasigaye hateganyijwe ibicu byiganje bitazatanga imvura. Ku itariki ya 5 biteganyijwe yuko imvura izagabanyuka ndetse ikagwa cyane cyane mu ntara y'Uburengerazuba n'iy'Amajyaruguru. Reka dusoze tubabwira yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa ku isaha 11:57 z'igitondo, rikazarenga ku isaha 12:10 z'umugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubararikiye gukomeza kunyurwa na serivisi za Meteo Rwanda. Tubifurije ibihe byiza.